I have to do something. My daughter needs me. What should I do now? I have to do something. زه باید یو څه وکړم. My daughter needs me. زما لور ماته ضرورت لري. What should I do now? زه باید وڅه وکړم. Oh God, help me. We are poor people. Please help us. Oh God, help me. یا الله زموږ کومک وکړي. We are poor people. موږ غریب خلک یو. Poor ویل کیږي غریب ته او people ویل کیږي خلکو ته. Please help us. مهرباني وکړه زموږ کومک وکړه. Who was outside? Is everything okay? Who was outside? بهر څوک وله. Is everything okay? آیا هر څه ټیک دي؟ Everything is fine, my sweetie. You need to rest. You have a fever. Everything is fine, my sweetie. هر څه ټیک دي زما خوږې. You need to rest. تو ضرورت لري چې آرام وکړې. Rest ویل کیږي آرام کول. You have a fever. تو تبه لري. Fever ویل کیږي تبې ته. I have to go to work. I will see you tonight. Take care. I have to go to work. زه باید کار ته لاړ شم. I will see you tonight. زه به تا نن شپه ګورم بیا. Tonight ویل کیږي نن شپې ته. Take care. خیال دې ساته. Mom, I am so sorry. I am not a good daughter. Mom, مورې, I am so sorry. زه ډیره بخښنه غواړم. I am not a good daughter. زه یوه ښه لور نه یم. Don't say like this. You are my princess. We will stay together. Don't say like this. داسې مه وایه. You are my princess. تو زما شهزادګۍ یې. Princess ویل کیږي شهزادګۍ ته. We will stay together. موږ به یو ځای پاتې کیږو. Together ویل کیږي یو ځای. Clean this floor properly. You are very lazy. Clean this floor properly. دغه فرش په صحیح ډول سره پاکه. Floor ویل کیږي فرش ته او properly ویل کیږي په صحیح ډول سره. You are very lazy. ته ډیره لټه یې تنبله یې. Lazy ویل کیږي تنبله لټه سسته. Madam, I have a fever. Can I get some money? Madam, I have a fever. زه تبه لرم. Fever ویل کیږي تبې ته. Can I get some money? آیا کولی شم چې یو څو روپۍ له تاسو څخه ترلاسه کړم؟ I will not give you a single penny. You are an old lady. I should fire you. I will not give you a single penny. زه به تا ته یوه روپۍ هم درنه کړم. You are an old lady. ته یوه زړه ښځه یې. I should fire you. زه باید تا وسړم. د کار نه دې وباسم. Fire ویل کیږي ملګرو یو څوک له وظیفې څخه باسل. I will hire a new maid. Get out of my house. I will hire. زه به ونیسم په کار باندې a new maid. یوه نوې خدمتګاره. Maid ویل کیږي خدمتګار ته خادمې ته. Get out of my house. زما له کور څخه ووځه. Please don't do this. I was sick. That's why I could not come to work. Please don't do this. مهرباني وکړه داسې مه کوه. I was sick. زه مریضه وم. That's why نو ځکه I could not come to work. ما ونشو کولی چې کار ته راشم. I have already given you your salary. You may go now. I have already given you your salary. ما تا ته له اول څخه روپۍ درکړې دي. تنخوا مې درکړې ده. Salary ویل کیږي تنخوا ته. You may go now. ته اوس کولی شې چې لاړه شې. I don't want to see you again. Get out of my house. I don't want to see you again. زه نه غواړم چې تا دوباره ووینم. Get out of my house. زما له کور څخه ووځه. Please give me some money. I will work properly from now on. Please give me some money. مهرباني وکړه یو څو روپۍ ما ته راکړه. I will work. زه به کار کوم properly په صحیح ډول سره from now on له اوس څخه. You are wasting your time here. You may go now. Get lost. You are wasting your time here. ته دلته خپل وخت ضایع کوي. Waste ویل کیږي ضایع کول د دې وخت. You may go now. ته اوس کولی شې چې لاړه شې. Get lost. ورکه شه. Oh God. I have a stomachache.
I have to go to the hospital. Oh God یا الله I have a stomach ache زه د معدې درد لرم. stomach ویل کېږي معدې ته او ache ویل کېږي درد ته. نو stomach ache د معدې درد. I have to go to the hospital زه باید هسپتال ته لاړ شم. I don't have money. I have to wait for my mom. I don't have money زه روپۍ نه لرم. I have to wait for my mom زه باید د خپلې مور لپاره انتظار وکړم. I don't have money. I cannot live without beer. What should I do now? I don't have money زه روپۍ نه لرم. I cannot live without you زه ستا نه بغیر نشم اوسېدلی. Sorry, I cannot live زه نشم اوسېدلی without beer له شرابو نه پرته. beer ویل کېږي شرابو ته. What should I do now زه باید اوس وکړم. Now, how will I pay the rent next month? Who will cook dinner for me? How will I pay the rent next month زه به څنګه د راتلونکې میاشتې کرایه ورکوم. rent ویل کېږي کرایه ته. Who will cook dinner for me زما لپاره به د ماخوستن ناشته څوک پخوي. No. Lily had some money. I have to meet her. No, نه. Lily had some money. Lily یو څو روپۍ درلودلې. I have to meet her زه باید له هغې سره ملاقات وکړم. I lost my job. I am too old to work. I have to buy medicines for my daughter. I lost my job ما خپله وظیفه له لاسه ورکړه. I am too old to work زه ډېره زړی یم چې کار وکړم. I have to buy medicines for my daughter زه باید دوایي واخلم د خپلې لور لپاره. medicines ویل کېږي دوایي ته. I have not eaten anything since last night. I have not eaten anything ما هیڅ هم نه دي خوړلي since last night د تېرې شپې راهیسې. I am starving. I don't have other choice. I have to eat that burger. I am starving زه ډېره وږې یم. دغه starving ویل کېږي ملګرو دا موږ هغه وخت استعمالو چې کله موږ ډېر زیات وږي یو. صحیح دی؟ نو I am starving دې مطلب دا دی چې زه ډېره وږې یم. I don't have other choice د ما سره بل انتخاب نشته. I have to eat that burger زه باید هغه برګر وخورم. This burger has gone off. Oh God. I am helpless. Please help. This burger has gone off. دغه برګر خسا شوی دی خراب شوی دی. Oh God یا الله I'm helpless زه بېوسه یم. helpless ویل کېږي بېوسه. Please help us مهرباني وکړه زموږ کومک وکړه. Plus. Lily my sweetie. What happened to Lily my sweetie Lily زما خوږې what happened to you په تا باندې څه واقع شول. you? Lily. Can you hear me? Please open your eyes. Lily can you hear me آیا ته ما اورې. Please open your eyes مهرباني وکړه خپل سترګې دې خلاصې کړه. Oh God. I have to call an ambulance. Oh God یا الله I have to call an ambulance زه باید ambulance ته زنګ ووهم. Ambulance.